tuganireho na bamwe omubesimbere kandi binamasiko ngo nibija okuhindura cyangwa mbyanga byabo kureba ngo nanyunye simbire nko mucyara kurwanira ubugabe bw'abakazi n'abacyara n'abantu bona abantu nshazire mu kugira ngo nyesimbe abo kurwanira regombora yitu yacyanjenye nicyo cyuzire ku ndeta iteka tekere kubakora anka chairman wa LC3 wa Central Division ebinabe nimbagambira ubunabe nishabakaruru tinkuza kurugahamuramwa akabonero kanje nemeza ninyenda ngo ibintu byana tushitama hameza aba mashirika tabona kanso turebe kigwire turebe kishikire tuyihemwe kintu kishime kutushikaho hakwe kintu mwashitama hameza muyikirizangana ibintu nibigendo misho abesimbiro mu rushema abine bendera ya NRM na nabatajine nibaragana so kurondera president Museveni akarudu obviously fraga yinyene ya NRM kandi nitekwa kurengo na kwatanasana na abembezi batahibanje bona mu district ya Shema omuyihanga ryona kureba ngo Museveni yatunga pasenti irya higuru munonga ecyakabiri nyenda ngo abantu barebwe ngo bahiko buhereza kandi buri muntu ecyakwenda shimirwa nkika cyane kija omugandi abantu banacinana bahandikirwe okuhayahayanira entebe zitari zimwe na zimwe omuri mitoma omukarura karukwija kuterwa omukoko banzo mwaka gurkwije 2026 imbeshengereza uko kutera karuru. This is not the end of the world. Think about your tomorrow. You may meet that other person that you tried to box or whatever when you need him. Endwano no kunyuzana turatombeki mumanyewe ngo y'abatuzi bo mu cyaro kimwe abamwe n'abanyabuzaye babandi so kurwanagana kikwetagise abinji bizire batine bina barkoreka uko batashemerirwe na nebyarugero mu karuru ka NRM primaries kandi nibija uko gasimbagana na nabakwasire bendera ya NRM mu district age kor kuretwa aba barukureta hati bize office yawe bajukoresa abo ko bakakureta nuteka kukore barukwenda nawe cyo nyonke Evaristo nyesharire ninza kuba nimpurikirize mu rukwenda okusinga kurikiriza aba bantu batoresere mwelu kwogera ngo tubarashazire uruhinda nosi tukantuza kufuna deputy speaker tubite kubasa kufuna deputy speaker emigisha yitu abantu no bagistamera kutwarigireyo tino muntu abena amanyangura abasa kugira umuntu arugoko umunosi abe speaker but uya twino mugisha gwamano kureba ngo twine namba ya 5 amakuru agagasha kwa Sheikh Abdulatif na Ben Muhozi.